بله 34 سال د سر وفات شاعر کرد جگرخوین را درباس بون ایرو درباس بون او یک جستونا هلبستین کردی بو به دمکه ده جیاک و وکا وان دمان تکنولوژی و اینترنت نگلکیل پیش بو لی دی ساجی دکاری بو خواه بگینا هر 4 پرچه کردستانه و دنگ خواه بگینا دروی کردستانه شی او جگرخوین بو هم ملا بو هم دیندار بو هم جی کمونیست بو و هر بیرو باوری یک جی تجربه کرد بو نه تنه کردستان لدروی کردستان جی کردان جگرخوین ناس کرن و جی حس کرن جی سیاست بگرن حتی به بچکترین نخوشی انجواکی هما وی لسر هر تشتی نویسانده بو گلک هلبستین ویجی بونستران ده 22 ماه دهان سال 1984 وکه ایرو لسوید الباجار ستوکهلم وفات کرده بو ایرو به مناسبت وفات وی لگلک جهین کردستانه لقامش لوجی مراسمک لسر گورا وی بریبچو تماشا بکن از هزم روز هلال تبرد و کلاب تبقاجار و گل تبزنار و لاد وەکو چاوە vê هەلبەستێ li Kurdistanê deng veda Cegerxwîn jî li her 4 perçeyan geriya û bi dehan salan daxwaza mafê Kurdan kir. Herî dawî û di rojeke wekû îro de Cegerxwîn li Ewropayê koça dawî kir û termî wî ji bo Qamişlo hat şandin ku di nava mala xwe de bi axê hat spartin. Ji bo bihêzkirin û pêşxistina zimanê Kurdî Cegerxwîn razî nedibû bi tu zimanekî din helbestan binivîse. Siyasetmedarê Kurd Hemîd Haj Derwêş sekretêrê Partiya Pêşverû ku hevalekî nêzik ji Cegerxwîn bû bi dilekî şewat behsa wî dike. Sala 1969 di dehê kanûnê dua em ji Kurdistana Sûriye derketin ez û Cegerxwîn ji Şekirxacê me berê xweda Kurdistana Iraqê em çûn. Em 21 rojê 22 roja em meşiya salek berf û baran jî kevkî xurt bû. Em gehaştin cem Mela Mustafa wê salê Şeyx Ahmed wefat kir. Me bi rêv de azaya Mela Mustafa jî kir em şevkê li mala Mela Mustafa jî raketin li Barzan. Cegerxwîn جغيري جواك مقود شعرك مزنبو جامع شعر السيدة خلكي كرد ايج بالشعر زانن سيدات شعرك مزنة جغيني و اجواك خباركي سيدة سياسة مدارك بنافو دنگو سيدة جگرخوين پشتی کو li Bakurê Kurdistanê jî dayîk bû û jiyana xwe li Rojavayê Kurdistanê derbas kir Cegerxwîn bû xwedî bingeheke civakiya bihêz. Yek ji hevalên wî jî kotûşî nexweşiya ji bîrçûnê bûye, niha tenê helbestên Cegerxwîn têne bîra wî. Çaxê ciwan bû, porê min reş bû, dara mişî bû, gula min geş bû, çavê min pêş bûn, ev hîn çi xweş bû, te dil ji min bê rengê keleş bû. Îro ciwanî pişta xweda min, serêm spî bû, pîrî giha min, Baya cilat zor da çira min, hatin weşandin pelê gula min. Dûr ji qerbalaxê di vê bêdengiyê de û li ser daxwaza wî Cegerxwîn di mala xwe de bi tenê dimîne. Malbata wî jî amade ye. Her dema ku Kurdistana mezin çê bibe, mala Cegerxwîn wekû mozexxane radestî gelê Kurd bike. Ez kurê cotkarekî Kurdim û ji Kurdistanê me. Cegerxwîn bi vî awayî xwe dida naskirin. Tevî ku hevalê wî dibêjin wî tu carî hewla bi destxistina nav û deng nedida, lê di dawiyê de Cegerxwîn ciheke mezin di nava Kurdan de çêkir. Vivian Fettah Rûdaw
قامشلو چه خوشه اولین جگرخوین پشتی اوقا سالین دور و درێژ هەلبەستین وی